Hazreti İbn Umar radıyallahu ta'ala anhu aytat, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı deydi, musulmanın bir tuğanı. Ağa zulüm kılbaydı, canan taştap da koybaydı deydi. Allah subhanahu ve ta'ala kıyamet gününde aytat, menin urmatım üçün dost bolgondor kayda. Assalamu alaikum. Dostum qanday? Qancha aldın? Sotkamda жоқ çalğanга. Пажесинди күтүп отуруп машина түшкөрүндө жүрүп келем. Балам ооруп, машина жок, кыйналып, жумуш жок. Атаң келин больницага апарыш керек. Зарыл иштерим болуп, машинаңды бир сатып берип турчу досум. Машинамды бере албайм. Шашуудам. Макул мейли. Мейли асиз. Menin razılığım üçün birim biri jakşı görgöndür kayda. Menin özümdün ırayımından başka ırayım yok bolgon. Na oşol günü men oşolorga özümdün ırayımını bölüp tögömün deydi Allah Taala deydi. Demek kıyamatta şunda bir vakt gelir eken, oşonda Allah özü gan ırayım kılbasa, başka bir önü şefaatı, je kılgan amalı, je bir jakşılığı jardamga gelip kalar eken, bir gana Kuday üçün dost bolgondur. Kuday üçün birim biri jakşı görgöndür. Jeyintiqa gelip oşolorga jеңилдик beriler eken. Саламатсызбы? Акчаны орунда төккөн эл жакшы болбодубу? Дары-дармекти алып баланын операциясы ийгиликтүү өттү. Акча? Бизде анча акча жок да. Кайсырчы? Операция жакшы болду дейт. Акчасы да төлөнүп жакшы болбодубу? Кайсы акча апа? Азиз досуң төлөбөдү. Alo. Alo, Ayşepa жақсысыз? Жакшы, жакшы. Бул ким? Мен Азиз, мен Эрлан. Азиз, кандайсың? Ден соолук кандай? Жақсы. Жакшы, шүгүр. Ой. Ayşepa, мен кече Эрланга жолуктум. Мүмкүнчүлүк болбой жакшы жумуш албай калдым. Досум аябай жүдүп, капа болгон сөйт, анан баламды кызым ооруп атат деди. Чалып телефонда жооп экен. Çoğunca bileyim de sizge numarını tapsızken çalmadım. Ой, ай, не беребиз? Ооруп калбадыбы? Ага операцияга көп акча керек экен, $15.000 дейт. Ошону иштеп жүрөт байкуш, жүдөдү. Үйүн сатып, машинесин сатып, соткасы жок. Курады балам. Allah жардам берсин. Ayşepa. Эч кебиңиздер. Мен досума чала албадым, жолуга албадым. Операцияңыздар качан болот? Мына эртең болот дейт. Эртең болот. Кичинегизден бери доспуз. Ayşepa, ошол адрестерди мен WhatsApp'ыма жазып коюңуз. $15.000 баланын дарысы, андан сырткары чай чемеңиздерге дагы балдардан берип жиберем. $17.000 балдар жетти ата берет. Ой, Кудайдан жалгасын, Азиз. Ден соолукта бол. Береке берсин Кудай. Рахмат. Allah razı olsun. Ayşepa, iyi davranız. Balдар жеткирип атпаңыз, жакшы болот. Дос деген сендей болот, Азиз. Балам. Кудайга шүгүр. Кудретинен айланайын жараткан. Азиз, жакшы кылбадыңбы? Балам. Жакшы кылбадыңбы? Анан сен жолуксун деди. Азиз досуң сени жолуксун деди. Азиз бе? Ооба. Азиз төлөп бербедиби?